Manastir Ostrog predstavlja mnogostruko čudo. Prije svega on je čudo prirodne ljepote. Ispod njega u dubini je rijeka Zeta sa Bilopavlićkom ravnicom. Iznad je čudesni kameni vijenac sa ostroškom pećinom, savijenom poput ptičjeg gnijezda. To kameno gnijezdo kao da je vjekovima čekalo da postane obitalište nesmjestive svetinje i poprište sudbinskih zbivanja. Tako je ovo čudo prirode postalo i čudo istorije. Kroz žižu manastira Ostroga se više od 300 godina prelama istorija ne samo ostroškog kraja, nego i mnogo šire. Čudo je utoliko veće što ta istorijska zbivanja i događanja ne spadaju samo u zemnu ravan horizontale. Manastir Ostrog je bio i ostao pozornica nebozemne istorije. U njemu i oko njega su se zagrlili nebo i zemlja, zemlja su uzvisila i spojila sa nebesima, a nebesa su sišla na zemlju, otkrivajući ljudima svoju milu tajnu u ličnosti Hrista Bogočovjeka. Time su ostroške grede postale naša gora Sinaji, na kojoj nam Bog, kao nekada Mojsiju na Sinaju, otkriva svoje ime, koje je iznad svakoga imena, i svoje božansko lice. I zaista u bogočovječanskoj ličnosti svetog Vasilija Ostroškog potvrđuje se drevna istina: pokaži nam tvoga čovjeka da ti pokažem moga Boga. Ko vidi i doživi sveca Ostroškog, u njemu i preko njega mu se otkriva i javlja sam Bog, bogočovjek Hristos. Ostrog i istorija Ostroga svjedoče nam da je živ Gospod Bog naš. O tome najbolje i najopipljivije govori 300-godišnja povorka nebočežnjivih i bogočežnjivih duša koje neprekidno hrle ostroškom vidaru. Potresna priča o tim stotinama i hiljadama duša koje kao rijeka neprestano protiču pored moštiju svetog Vasilija, teško da može biti opisana rukom zemnog hroničara i opisivača. Ako je svaki čovjek čudo, koliko li je tek čudo čovjek koji sebe i Boga traži, koji se s Bogom susretne. Unutarnja drama bezbojnih duša koja se događala i neprekidno događa u Ostrogu samo je Bogu dostupna i znana. Mi od Ostroga i onoga što se u njemu događa vidimo samo spoljnu haljinu. Opisujemo i bilježimo samo ono što je čulnom oku dostupno. Unutarnja strana Ostroga dostupna je samo svevidećem oku Božjem i čistom tajnovidnom srcu čovjekovom. Mi smrtni je samo naziremo i nazirući je radujemo se toj tajni i toj božanskoj ljepoti i istini. Pokretač i uzročni svih tih nebozemnih čudesa i javljanja koja se zovu Ostrog jeste vječno živa ličnost svetog Vasilija Ostroškog, čudotvorca, slavom i milost. Ostrog svetog Vasilija očividno pokazuje da je preobražena i preporođena ličnost, smisao zemlje i svakog mjesta na njoj. Ona je tvorac istorije i nosilac cjelokupne zemaljske drame. Svetom i preporođenom ličnošću sve se mijenja i preobražava. Kamen i voda, drvo i vazduh, istorijska događanja i zbivanja. Tako je i ličnošću svetog Vasilija, izdanka plemenite Hercegovine, Ostrog postao i naša gora preobraženja, na kojoj nam je lice Hristovo zasijalo svjetlije sunca u hristolikom i hristonosnom ostroškom čudotvorcu. Istorija Ostroga, upravo zato što je bogočovječna istorija, a ne samo zemna, ona se nije završila i nikad se neće ni završiti. Ona se stalno događa i juče i danas i sutra i neprekidno teče, uvirući u bezobalni okean božanske vječnosti, božanske svetosti, božanske dobrote i svetotrojične božanske ljubavi.